Mwiriwe neza, tugiye kureba ukuntu twashushanya kone muri SolidWork. SolidWork iyo imaze gufunguka tuza file niyo part, okay. Nyuma tuze duhitemo plane turi bushushanyirizemo, urugero dufate hano top plane sketch, tuze dufate hano kano no moto, okay. Duhindure dimension, urugero dufate mmgs, yes. Turangiza tuze dufate sketch, command manager dufate urugero cycle, okay. Tuze tuyikirike tugendeye muri OG, tuyihe milimetero 100, metero 100, enter, okay. Select, turangiza tugaruke command manager dufate center line, tubishanye hano muri OG, right click select, okay. Tugaruke command manager dufate offset entity, tukirike ku line, tugaruke hano dufate offset entities, dufate bidirection, distance tuyishire kuri 0.0.5, enter, okay. Twemeze, tuzano zoom to area, tuzominge, okay. Tuza tugaruke command manager dufate trim entity, kano kari ndani tugatriminge kugira kaveho, okay. Dukande escape, ta trim iveho, dufate iyi line, duhodinge control, tukirike no ku line, tuzigire for construction, okay. Tugaruke hano zoom to area, twemeze, existing sketch, okay. Tugaruke command manager dufate feature command, dufate difference geometry, urugero dufate plane, ya plane tuza dukirike hano dufate top plane nanone. Hano baratwereka tuti se turayikereya ije kuri distance ingana iki. Hano distance dushiraho milimetero 100, enter, enter, twemeze, okay. Twongere tuyirebere muri isometric, hano nze mfate ya plane sketch, nongere mfate kuri kano ga fresh no moto, ze command manager sketch command mfate cycle, ni milimetero 25, enter, okay. Nemeze, nze mfate zoom to area, zooming hano za line, kongera gukora convert entities, mfate iyi line ya mbere control, ni line ya kabiri, ze command manager mfate convert entity, okay. Garuke command manager mfate trim entity, kano karonga trimming, yes. Kande escape kuri keyboard, trim iveho, okay. Nongere mfate uyu murongo ukirikeho, hold control, mfate n'uyu murongo, nindangiza nzigire for construction, yes. Nemeze, nindangiza ndebere muri isometric uko bimeze, yes. Nze nemeze hano na existing sketch, nyuma nze nkirike ku iyi plane, right click, nze hano kuri hide plane, okay. Garuke command manager mfate sheet metal, urugero mfate loft bend, kirike ku iyi cycle, nongere nkirike ku iyi cycle, then nemeze, yes, okay. Turabona ko ya kone nyibonye muri SolidWork, yes. Hano nshaka kuza ngahita nyihindurira color, urugero nyereze iyi color, yes, okay. Nemeze, turabona ko ya kone muri SolidWork twayibonye, okay. Noneho hano nshobora kuza ngafata command manager, ngakirika hano kuri flatten,
nkaba nayireba iramutse ibaye patizi cyangwa se piyesi, iyo nakatinga mbere y'uko nyigira konti. Oke, nagaruka hano nkemeza hano ikongera ikaba ya konti nari nkeneye. So ubu rero nkaba nabakangurira gukora sabusikarayibu ku batarayikora, kugira ngo tujye tubona ubumenyi butandukanye bwa SolidWorks tutorial mu Kinyarwanda, no ku bayikoze nkabakangurira gukora like, comment na share, kugira dukomeze dushyigikire iyi software mu rwego rwo kuyisobanukirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Murakoze cyane, na sesheni ikurikira.